କିଛି ପ୍ରଭା ହୁଏ ପୂଜା ପାଠ ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ନୂଆ ନୂଆ ସାର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବୁ? ସେଇ ଫଟାଟାକୁ କହିଲି ଆମେ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯାଉନୁ। गला कथा को पकाई मन जाने कहीं दुख देवार कहीं दुख देवा से सब कटे सारी मन पकई तू बाबू बेटी कथा नहीं भूले से कथा कहीं मैंने भूल गलु साक्षी रखे अग्नि चाहे कोटे वगैरह बोले सहित मुझे राजा
বাপু ঝিয়াঙ্গু ঘরে দেবু নাহি রখে অপেক্ষার জন্য কহি ঘরতে উঠে ঈশ্বর বলে বল মানবে আলো ঘরে অক্ষরে অক্ষরে পালন করব ଯେମିତି ହେଲେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ରାଜମାତାରୁ ହେଇଯିବ ନାରୀ ନୁହେଁ ତୁ ନାରାୟଣୀ ମା ନୁହେଁ ତୁ ପରମାଗଣୀ Musuh-musuh